Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong yalam jong kinong hikai school SSA kibahapo ka Shatri jong ka Meghalaya SSA School Association. Hak jigendo bat menteri rang ba ka jela u Konrad K Sangma. Hak hanyo trek mentau benai leber arajar kat khandai. Kilayo ya kejingkular baka sarkar jela kan pelat no ya ketulap balasa teng ka balakot hadu sa benai kanti ya ka ba ka sarkar kan saseu na platingka jongka kat ba ka sarkar preng kampat pelat ya kapisa ka bare benseu ya kini ketulap syabaro kinong hikai school SSA jong ka jela. U General Secretary jong ni keseng uba HM Marbanyang ha kejikran berkilat pasai kubur ha kanyo terek mentahi ubnai leber ha Shillong Press Club hadien kejikendo yo menteri rang ba kejela ulai tho ba kaseng kala kan turu ya sarkar jela bahkan penbank ya karukom penhap kerdani ki skol katkom ke Meghalaya State Education Policy ha kajo kapor ulai tho ro ba kaseng kala dawaru na ka sarkar jela bahkan pelat no khamklo ya ke area ke barang sateng jong kini ka skol SSA ke bala sateng nadu ubnai naitung jong snam arja ka andreu hadu ubnai rempang jong snam arja khatnyo Nilangwan mani kendu yang Chief Minister halor ka official appointment ke bagina depan bu kata kalong halor kini kilai teli kimat ka paningkom kadai ka school categories as per Meghalaya State Education Policy 3.5.6. The government will streamline the existing categories of school and classify them into government aided, partially aided and private school only. That is point number 1. Point number 2 today, current year salary of SSA teachers with effect from 1st November 2018 to 28 Feb 2019 comment sauna and problem faced from time to time. Ka points ka balai mengenai keran mereka pending area jong ka salary jong ki SSA nadu sitarik Julai 8,000 khat mriyo hadu ka 8 tarik Feb 8,000 khat yo kabadai jong ka snam 8,000 khat mriyo khat nyo de halar kani usiam ulasim nikom ya katuka points number 2 kabadai ka current year salary halar kani ka current year salary ikwa pani thu ipi ba Chief Minister hi urada le kepada yang berlengkap itu ini but kali halar kani kamat hi ngelayo ya ka assurance kaba syai kita ya kaba ka state government hi kandang le kanang sio na ka platika juga bale kumba bismo thu ba kajik apisa na ka central government joka state hadu mentaru kapakwe kumba kini import kibnai bala dep ni inti ndeke pat yo yang ka second installment ti halor kani ka salary hi ngaso ban onna ka jung ni la ya sohon barok mo kibiadap ni la ya priang bat ni la yo snow da ka basai ba usiam hi ula ong ba nidan ka jikit kli ka pura bat ba kerpa yang ni ba ngin ya sya ina trelang halor kini kijing ndre ulang pula khamtam aden bangilai kerani yang kamat katuka school categories kajing kabayai ja na kawi kapor kalong ya sutu ibro pa kastie kamsim la peniai tak kumka ngimdan dalam ka education policy andai data mentaus data akan ka government ka barang thmai ni ba lapas ya education policy ya kaba lakmi inti ba dakat jaba penia kat kum ka policy kanan rak di habaro kilian namang ka bang ikwa banyakan kalong ketika streamline bo namang yu i tidak sibon ki kategori sedenta wat tang hakaju ka school ru niadan adu saw sant ki kategori kibeyo tiksira ka jo way put share way ad hoc nat ta way deficit tikide kide kiba ngila jakran mana kapor na kadang ikwa pa government kade ban streamline ekini ki existing categories barok ki badan
but classify lo ekini ki school laki de ki government school ne ki government aided partially aided and ki private school